Komishene yeo e kemego ya dikgetho IEC ka provinceng e re komana madula e bapile go ingwadišetša dikgetho mo mafelong a beke. Batho ba go feta dimilione tše 2.2 ba ingwadišeditše go tšea karolo dikgethong tša lenyaga kgweding ya Dibatsela. Komishene e re palo ya godimo ya bakgethi e hlotše gore palo ya diwate e oketšege go tloga go 770 go ya go 901. Ge go ya go bulwa ga ditese tša go feta 4,000, tšhireletšo e matlafaditšwe ka diprofenseng. We have plans in place. The SAPS will be deploying members, although they are not having static deployments for the registration weekend compared to elections, but they will be roving around in communities during the registration weekend. But we have agreed that there will be static deployments in areas that has been deemed as hotspots in the province. Go ya go latelwa magato a tšhireletšo go lebeletšwe COVID-19. We will be putting in place all the COVID health and safety protocols that we have been exercising in our voting station during by-elections. Komishenere e tlhobaetšwa ke palo ya tlase ya bakgethi bao ba ya go kgetha la mathomothomo. Ke dimilione tše 2.2 tša baswa ba ba ngwadišeditšego go kgetha. Batho ba 49 ba ya go kgetha la mathomothomo lenyaga. Dikgetho tša lenyaga di na le bonkgetheng bao ba ikemego ba palo ya godimo ka provinceng ge e sale. Ka Western Cape go ya go bulwa ditese tše 1,570 mo mafelong a beke go dumelela bao ba sego ba ingwadišetša dikgetho go ingwadiša. Go fihla ga bjalo batho ba 46 go ba 200 bao ba ingwadišeditšego online ke ba ka Western Cape. Dikantoro tša kgoro ya merero ya selegae di ya go bulwa mo mafelong a beke go dumelela bao ba ya go tšea dipukwana tša bona tša boitsebišo go ba ditifkarata tša nakwana gore ba kgone go ingwadiša.